ji xwendekarê navenda Çandêya Antalyayê Felek Acet ku ji zaroktiye ve ji dengbêjiyê hez dike dibêje hunermendên cin ên şoreşger bandoreke pir mezin li ser min hiştin me bi saya jinan gelek destkeftî bi dest xistin. Felek Acet diyar kir ku dibêjin di çalakiyên çandî û têkoşîna azadiyê de pêşengtiye bikin. Şibak ledin şqeşaye hori binin şve dünyaye disa sabram betenaye havar delhal havar delhal his yani derdorama pir kal hebun وان چیروک دگوتن سر و چیروکا من دفکری و مجخوره دگوت یعنی تشتن کالکمه دگوتن پیرکامه با پیرمه دگوتن مجخوره او دکر فکر و مدکر گوتن zaten دنگ بیجی جویت چیروکاته چیروکن براستی درد کردن هولی وقت از بچوک بوم دیام قصد هبون سیدی هبون لسروا سیدی و قصد دیام تانی باوی متانی گهدار دکرن دیامن پر هستیارد بو وقتا و هستیارد بو اجی هستیارد بوم یعنی جبوی به مرق کم گو افتچیه یعنی جب چکتای حیانها من گهدار دکر لگور من تشتک دیروکیه gerek em ve pejde bibin û nifşên nû ji destê xwe neberdin yani em tenê nebijin kam guhdarî şakiro bikin kam guhdarî eşeşanê bikin karapetê xaço bikin yani gerek em jî vê di nav çand û hunerê de hebûna jinê tiştek pir girîng e ji bo min wekî ku em dizanin jin her tim di jiyanê de dixwazin ku bin bêxistin yani neyê dîtin ew karê we ew xebatê we neyê dîtin yani ji bo wê tiştek girîng e em heya ji me were em wekî jina wekî jinên ciwan em karên çandê hunerê xebatên xwe em pêş de bibin ji bo hebûna xwe ji bo azadiya xwe gelê xwe di nav gelê xwe de bi em dest bidin destev ne tenê yani ev rê ne tiştek wisa ez bêjim ez ê tenê bi serê xwe pêş deçim em gerek em dest bidin hevdû û em hev re bimeşin